Chibayule tuntuma chuan khovel mi hring za somnga in an nei mi changkang deuh pawh mi hring le trop dewa chhuah theitu na hluah ni si lo huat thla la om deuh ni si thoui chungchang kan soidon ani thoui om chan te a thlen tu te a en kol dan te kan soidona toite soi kan tumanga a top thlengin min lo en sak le don nia ole thoui chu a medical term chuan halitosis antia halitosis thoui chu khovel mi zong chan ve za somnga hian an nei ani antia ni a thenin an in hria a then an in hrelowa an bulami ten an hre thin thung ani ti chuan thoui chu za somriat panga hi ka chung awanga thleng ani antia adang za som panga vel chu taksa mun dang awanga thleng ani anti ni chung taksa mun dang kan ti te chu chokong te sinus te nar te thin te po ani ome khovel ram sang a hian thoui hin lo boipuina sa khop maya USA rama phei chuan chorwalin kumtin US dollar billion khat thi kati rim tuinan thoui ti re nan an lo mang thin ani thoui hi mumal taka medical taka an han boipui ma sak ber na mun chu ai gupta ram ania kumsang khazanga somnga BC Ethiopian ma kumsang khazanga somnga akhan ai gupta mi te le khabului an mu chwa chuan thoui ti re na tu rim tui te ka chung en kol dan te ka ti rim tui na te an lo zia kan lo boipui ve na sa to ni man lai Chinese lal te chuan an mani kom tu re mo an mani mu tu reng khwale tui te mo foreigner te mo khachu longpar clove hi an se tir ma support thina ti chuan appointment an lo pe chau thina ni thoui hem huama income kha Chinese so khan an lo du lem lo ani ome tin Chinese doctor ma sa te chuan thoui hi rual ban lo na chikhat disability a an puanga tin dan lama po thoui hi in then na chan tling a an ziak lut ani ti chuan man lai atang to khan thoui chun lo boipui na sa to khop maya tun lai thleng po hian kan boipuya in cheinal vengvong kan ni emo le khathiam tak thluak thaveng vong tak mai emo hausa le hlotling tak kan lo ni poin kan tho ui meu chuan akal akim lo ani diklawa om thin ani ti chuan thui om na chan sang te han soi chun zom leila thui om na chan lian bera chu ka chung ti fai lo wang kha ania ka chung kan ti fai ngun lo wang khan ka chunga hian biofilm antia nat na hrikian rang mu tham vak lo chil ni si lo hi asiam thina chu chuan nat na hrik ek chia te thil sang te alo fom khoma chu ti fai lo wa om reng chuan rim chia alo thlen thina ni adot le chuan hakar kherna sadlu tu ka wangin kan thil ei noite hakara lo tanga chu alo troya naya lo la a alo septika ti chuan a rim alo che thina tin halem diklo wa wangte hey doctor te na an ku chuak ni lem lo kong sira an lo ti vengot thinang chi te tin kol sumdong te na an lo khoi vengot thinang chi te hi karim chia thlen thei tu lian tak alo ni pokani tin ka chunga hnai omte infection omte ha ni puam kan ti te khang ho te wang khan thui hi ong ma em boka tin heng viral infection lampang herpes simplex ti te human papillomavirus HPV kan ti te hian ka chung risel na ti hiama chu chuan thui atlen na sai mem bokani tin nat na ni kherlova emo nat na hrik wang ni kherlova po kan thil ei te wang hian thui hi alo in siam na sa hle maya purun var te purun sen te sanga te zong tra te bekang te thil sang a nga thu dang pui thu teng te po niang chu tin zu kan in te wang te po hian ka hi arim cheve du hrim boka ti chuan ka chunga wanga thui thlen tu lian per chu lei hi ania lei hian ka chunga wanga thui zong za somria ta tanga somkua hi a thlen ani antiani lei rawa po khan lei mor lam ain lei chan ve hnung lam kan rol lam hnai tu jok hian a thlen na sa antipoka chumi ba ka chuan
han hi infection na sa periodontal disease ho hian a thlen na sa a tin zun thlum nei te zinga han hi infection hi atam em maya zun thlum nei te hian karim chhia tho ui hi an nei hma le zual ani tin hange thuk to lutuk troi rim nam hem huam om thina heng hanget en kol lo te hian ka ui tho ui hi a thlen na sa a tin ha phoina nu septic le te soita kang khan halem dik lo vuat te ha kan kherna sata wanga ha kar ong zau chutat kan thil ei tang kan ti fai that le si lo wanga troi rim nam hem huam te tobacco te tin ka chung septic sang ka chung nat na sang om thin te tin mei zial te khang te khana thlen na se em bokani tin zir chian na chuan meichia in thi an nei bor vela hian an hormone chet na sata wangin karim chhia te thlengin an nei du an ti a heng depression stress anxiety kan ti ril ru ha na ril ru lam nat na te hian karim chhia hi a thlen du hle bok an ti ani tin damdoi kan ei thin tam tak hian kan chil ho hi ati tlema chu chuan karo a thlena ka alo ro chuan arim chhema em bok thin sinus infection emo ka chung emo nar chung emo a foreign body thil dang taksa chung om tun ni lawalo om thila wang khan arim chhema hle bok tin tonsil infection awang hian tho ui hi om du em maya tho ui zong za a pathum hi tonsil infection awanga om ani anti ani tonsil na shikin alo bom khan na shik ek chia te kan thil ei bang noi te tonsil vung in thlep kara khan alo tang thina chu ti fai ani lo emo zaya pai emo ani lo chuan karim chhia a thlen du em ani tin pumpui chak lo chikhat gastroesophageal reflux disease GERD zo tongin raso kan tiang deuh hian kan pumpui chunga kan thil pai troi te troi lem lo te irle ta ol khop maya hei hian karim chhia thui hi a thlen du em bokani tin chu ba ka chuan thin thalo te ka chung cancer te tin chuap thalo kal thalo teng te thleng po hian ka ti rim chhiat thei na hi an nei vek an te ani ti chuan thui chueng tin nge kan ve nang thui ven na tur sang te han sei leila pakhat na chuan langsar deuh mai simple deuh chu hano khani ha hi ni tin voi ni tal no thin tur tin tui hi in tam tur ania hano arem chan lo pon mouthwash te mangemo tuilum chialemo tui sikpa ngai te po a kan thil ei zo kam thua rok hian thui aveng he ve hle bokani hano satlia mai ba ka interdental brush hakar ong zau to me te kan choi te tang reng mai khamin no faina teng te kha oma tin dental floss ha le ha in signa kar ti faina teng te po kha oma khang kha kan man thei chuan ha awanga tho ui hi tam tak a solve ve thei ani tin mouthwash hi tho ui ti renan hian man war ani hle boka mouthwash a hian atlang puin chlorhexidine te zinc gluconate te hydrogen peroxide ti te chlorine lampang te fluoride lampang te po akeng tel thina tin menthol ten tel thina wangin ka hi ati hi rim tui hem thei ani tin man lai India mi te dam doi pakhata chuan ku vara hi tho ui re nan an lo mang thina tin chumi nuwa ku vara le pan na han se ko pa hi tho ui ti re na dam doi ta nan mang thina ni amaro chu ku va chinai ku vara pan na kan ti teng te hian cancer thlen theina lian tak mai chan sang tak mai an nei awangin henge ro hi chu tun lai hi chuan recommend ani to lem lo ani tin pum dam doi han ei te po hian enge mo chena chuan karim chhelu tuk tur kha veng ve theya achana chu nichina kan soyang khan pum raso tur kan thil pai troi lo te han irlet uk tur kha pum dam doi tam tak hian a veng ve a chungwang chuan pum dam doi kan nei hian karim chhia tam tak pum wang ani chuan chungte chu lo veng ve theya ka chung ti fai khol manga doctor ten hena ti fai tir hi poimo hle boka video tirlama kan soita kan khan ka chunga hian nat na hrika wangin biofilm ain siama chu en kol lo a om zel chuan ha le hani borvela hian haro kan tiang chi kha no pot la hlei thei lo sakhat ve deuh tul si
ka tirim chedu zet mai kha a che khol thina chu khol mangin ti fai thei ani thina heng te po hi tharuk dana te chuan ti thei thin ni se kan karim chetur tam tak kha chu aveng ve thei don pokani ti chuan natna awang te ani lem lo chuan hetia kan ka an rim chemai tur hi chu in lama hian kan lo veng ve theia ni khata hawai ni no te thil ei khama peanga mouthwash emo tuithiang hlim emo a kam thua zia te tin tharuk dana ha ka chung ti fai tir thin te kan hange te no tir emo enkol tir zung te tin kan shrok le tonsil infection omte en tir zung te tin kan pum thalo te wanga doctor ruan thoi thuai te mangin karim chia hi kan lo veng ve thei ani ti chuan mel fai vung lekha thiam hmel deuh changkan hmel deuh thom hnonal deuh thui deuh kan ni lo nan kan ka chung enkolila kan pum te kan sinus te kan tonsil te in enkol thaila tin kan zun thlum teng te po control tumila ti chuan aru kami te ta na nok sak kan nui zong a piang emo kan tong zong a piang emo a mi te poi soi kan lo ni don lo zunia